L-investituri Ġordaniżi huma determinati aktar minn qatt qabel li jwettqu il-proġett tal-American University of Malta f'Witiline, kampus li ser ikun purament tal-użu edukattiv u sportiv. Dan irriżulta minn laqgħa li l-investituri kellhom mal-Kunsill Lokali kollu ta' Marsa Skala fil-jiem li għaddew. Is-sindku ta' din il-lokalità Mario Carleja żied jgħid li f'din il-laqgħa ġie maqbul kif il-komunità Skalina se tgawdi mill-parti kbira tal-faċilitajiet tal-Università. Tantu huma entużjażmati il-maġġoranza kbira tal-residenti Skalin, imma veru mhux ħassin, l-Università. Fil-fatt aħna meta ntqajna nhar il-ħamis kienu l-affarijiet kollha pożittivi, affarijiet li kienu pjuttost kontra dak kollu intqal fil-mida meta tisma' lilhom u tistaqsihom. Point blank, pereżempju l-mistoqsija tiegħi qabel ma bdejna jiena għamilta ċara. Isma' Mr. Reid, jiena ħankun point blank, ħannistaqsik mistoqsija point blank. Are you still interested illi timbena l-Università? Għandhom l-affarijiet sewa bid-bistima għalli ma naħna kien mhux interessati qegħdin hawn. Carleja kkonferma wkoll li ma nkisret l-ebda kundizzjoni mill-kuntratti ffirmat bejn il-Gvern u l-investituri Ġordaniżi, tant li sostna li ż-żonqol ser jiġi aħjar minn dak li jinsab illum. Illum se jingħata lura lill-iskal mhux se jittieħed, se jingħata lura lill-iskalin fi stat u f'ambjent aħjar. Hemmhekk qas jinfet min jgħid illi għallu l-istessa tal-qonna illi aħna nistgħu mmorru x-xajra, nistgħu mmorru Smart City, ma minnu xejn. Hemmhekk qatt ma jinfet, ma jinfitx. Issa sa jinfet imma bir-riġel biex persuna minn Witiline tista' liberament tmur Smart City imma passiġġata. Meta naraw aħna dak il-Park Nazzjonali kbir li ħajsir l-waqt il-Baminri u persuna tista' taqta' l-ġurnata tal-ħadd hemmhekk.